Re tla bala mo ngolla Kutullo chapter 1 verse 1. Revelation 1 verse 1. Then re tlo bala le mo 24 ya Luka but a thome pele ka Kutullo. Re kgona go sepela botse ka kgato e teng. Amen. Yona bala ka tsela e Kutullo ya Jesu Kriste ye modimo a ifile go yona ya ba go bontsha batlhanka ba gagwe ke ditlou direga ka pela o di tsebisitse ka morongwa wa gagwe yo a mo romilego a tla go Joane motlhanka wa gagwe e a tlhatsetsego lentšu la modimo a ba tlhatsi ya Jesu Kriste le ya tše a di bonego wa letlaonono ke a balago le ba ba kwago mantšu a profeto le ba ba lotsolago tše di ngwadilwego mo go yona gobane lebaka le gaufi Joana o ngwalela diphuthego tše šupago tša Asia. Amen. Verse 1 again. Then are mo Luka 24. Amen. Luka 24, Rabala from verse 24 to verse 27. Amen. Ba bangwe ba rena bana ba ya dibitleng ba hwetša go le ka moo basadi ba boletšego ka gona yena ba seke ba mmona ke mo yena a fetotšego a re a batho ba go se tlhaloganye le ba dipelo tše di setswafago go dumela tšohle tše di boletšego ke baprofeta a Kriste o be a sa swanela go tlaišwa ka mokgwa woo a kgone go tsena letagong la gagwe a thoma ka moše a iša go baprofeta ka moka a ba tlhathollela tša mo mangwalong ka moka tše a boletšwego ka tsona. Amen. Re le bona ba modimo re ka tšea madulo modimo go tswa belelena re thabile bana ba modimo. Amen. Amen. Re thabela go ba fa then re tswela pele ka lentswe la modimo. Amen. Hallelujah. Ke monyetla bana ba modimo go ba mo servicing. Amen. Taba e mohlomong ka ba ka baka la mmele o re wa fere re sa e bone but tle lengwe ge se re le ka thoko ela ya bophelo re tlo re ge re lebelela morago ra tloga re thaba re appreciate a se ka lefela ge dira tse re di dirang ntho engwe le ngwe ne le moputso wa yone. Amen. And ntho engwe le ngwe e pha nako ya yona e ne le se go bušitšang sona. Amen. So re ipha nako ya lentswe la modimo re tlo ba le dipoele tša lentswe la modimo. Re tswela pele ka molaetša wa rena wa the revelation of Jesus Christ in the Gentile churches. Amen. Then re mo part 3 re tlo bolela ka the identified revelation. Amen. Kutullo ye e tsebagaditsweng. So re badile fa bana ba modimo jwale ka ntse re šitse re bolela mo matšatši a fetileng gore taba e kgolokgolo ya series ye re le mo go yona gone yone e no ba go lebelela kutullo ya Jesu Kriste. Amen. And then se se go le gore re kgona go tsebana o ikutulotse jwang ka re bebele re ikutula mo ara rena re le baditšhaba so ge re ka se re ikutula bjang re tlo no bolela Jesu o tuboile mara ya bare a gone ntho re ka e šupang. So se ntse gore o ikutulotse jwang ra o šomišitše eng o tla jwang ka ikutulla and then se sengwe gape ke gore ke eng se a se utullang. Re go bolela ka kutullo ya Jesu Kriste mo diphuthegong tša baditšhaba kore o ikutulla bjang ka re a ere wa utullwa yena wa ikutulla the revelation of Jesus Christ ke yena a ikutullang. Jwale tshwanetse re motsebana ga ikutulla o ikutulla le ka leboko le lefe and ke eng sa se utullang gabotse ka re bala dilo tše dintši ka yena fa re šete re kwa re ke mofodisi bale ke eng gape ye nngwe yo a tshwanetse a e utulle le tshwara bana ba modimo. Jwale lengwale la Revelation chapter 1 le ke the revelation of Jesus Christ era re bolela ka the person bo motho gore a ikutulle ska re ke ba bantši re a bala ka ena re a botswa gore go na le monna ile a phela fa modimo a agile mo go yena ebile le yena modimo mara re tshwanetse re mo tsebe because bebele re to know him is life ge sa tsebe yena re kwele ka yena then o phela re nao. And then se se ngape gore se se tlo re tlo se khwetsa ka ra thuto ya lentswe la modimo gore re lemoge mediro ya gage ka re ke re o tuloga mo phuthego ya baditšhaba so re tlo tseba yena ona ke yena mang le gore na mediro ya gage ke efe mo gara phuthego ya baditšhaba. Jwale gore re tla kgona go tshwara tabe gabotse bana ba jaka ke bolela ka the identified revelation ke no ra gore kutullo yeo ye ba re o ikutulla ka yona tshwanetse re itse bona ke eng
ka re go le mantsuri a bolela go na le se batho ba bolela mara go ba nyaka taba ona o ka tšea taba ona wa e beya a ba itsebe because ba bolela ntho ba sa itsebeng wa bona Jesu ke la fihla go sedibeng a khwetša go na le mosadi mola Jesu ga e tla ka thoko tša mangwalo mosadi o la a tšwa le ena ka mangwalo a ba mmotša sediba se se pile ke tata go rena Jakobo and then ebile a tlhalosano tše dintši ka sediba seo a ba bolela gore ebile wa tseba le gore Mesia o etla mara ke ga bolele Mesia a sa tsebe ke Mesia go ne le go bolela ka selo mara o sa se tsebe mara ya dingwe ge re bolela ka kutulo ya Jesu Kriste e se ke ya ba thuto e nngwe ya kereke ya message a ebe ntho e re e tseba bana ba modimo ge ba ka go butša bana o utuletswe na o swanye gore ba re rerela yona ko kerekeng no ke eng wena mongwe ge bareri ba beng gona le batho ba o rapela bone ba ka se bone o ka itlhalosa rona kutulo ya Jesu Kriste ke ena ke ka mokgwa modimo ya re mo tsebe ka gona amen jwale mo lengwe la Luka 24 ke nyaka re mo lebelele o dirileng because o nyele re bolela ka go utulo ga gage mo phuthegong ya baditšhaba o ile a tle go setšhabeng sa Iseraele a tlo ikutulola e re modimo o kgalele monyaka o tlile tempele ya gae ke ba tetse kwa go le tempele ya Jerusalema ba monyaka ka moo bebile a ere ka moo e re go ntlong ya bjale o hwetse le gore ba bolele ntse mara a se ba le ka mokgwa o modimo na a le bolela ka gona jwale lengwalo la Luka 24 ke monye re thome re kgone go bona kgopolo ya rena kutulo e re bolelang ka ya Jesu Kriste o šoma jwang Jesu Kriste re identifye se ba se bitsa kutulo ya Jesu Kriste now mo re ba le ngwana mo lengwalo la Luka 24 ke ka morago ga ge Jesu Kriste a bolailwe jwale re bala mo letšatšing la boraro ge a setse a bolailwe and then bebele go na le ba babedi ka morago ga lehu leo la Jesu Kriste go bapolwa sefapanong ntho obviously ke le ya ba le impact ke le ya ba le se se dirang ka ra maphelo a batho ba ne ba sepela leng jwale ba babedi ba bona mo lebalang e ba sepela jwale ba ya motsaneng wa Emmaus jwale ba etsa ba boledišana ba bolela ka taba ya monna jwale e re ge ba tsama ba boledišana a fihla mo bona Jesu Kriste a thoma o sepela le bona jwale ga a sepela le bona jwale ke a ba butšana letshwelegane e file bontšha le nyamile jwale ba tšholla tša mo pelong go a bolela ola ba ke triupa sa reno mokgona rena wena o seno ba o le moeng mo Jerusalema go ne le taba e nngwe ya selege go bolela yona fela mo gotlhe e dirile 3 days ago go na le monna Jesu wa Nazarete kore ba bolela ka ngwana wa Maria kore mo bona ge ne ba bolela ka Jesu ne ba bolela ka ola wa go belega ke Maria kore e banyaka ola a ba fela a dira tše ba di dira mara ba tseba bommae ba tseba le bana ba gago e ba monyaka ka mokgwa oo jwale ba motlatse ba go bona le o mongwe mara rena wa maatla a re o bua direlo tše dintšhi mara go rena and then be re tlo a re golofetse gore Israele e tlo lopologa ka eng jwale re ka mantswe a mangwe a ba sa na kholofelo kudu ya topollo because se ba se lebeletše se senyeile le tswana bana ba motho mara re khwetse le gore ntho e ba paletseng go molemoga gore Jesu Kriste a ile ba ngwana wa Maria go tswana le gone ge re bolela ka kutu ya Jesu Kriste ba bantši a ke tsona ge re bolela taba ye goba le ge lena le palela mo Babele ba bolela ka kutu ya Jesu Kriste a ke se le expecta ba bangwe le expecta monna o mongwe a tswelela so ge re le kutu ya Jesu Kriste wa tseba se tlega no tsena ka mo servicing a re lekole ba le botša ka nna jwale ke gona ke utuluga ka mokgao mara se ne re tšea kgopolana se ka yo ba re bolela ka kutulo a re tseba gore a re identify rona o ikutulola ka tsela mang and ke eng se a se utulang ka yena mo ge re ka kgona go tsema jalo tlo kgona go tseba rona ntho e dira re se ka ra tshwana le marapedi a mangwe a tletseng a di-denomination ke eng le tshwara bana ba modimo jwale banna ba ne ba expecta ngwana wa Maria jale bebele ra fitlha sepela le bona ba go jele ge ba mo lebelela ho a se ngwana Maria ka re bona ba jaka wa Maria ngwana jwale a sepela le bona ka ma ba butsisha jale ge ba thoma motlhalose bebele a ba makalela a ba kgalema a re a batho ba go se dumela ba dipelo tše di tswafang go dumela tšotlhe tše di boletseng ke ba profeta ba botsele gore karabo ya gore Jesu Kriste o utuloga jwang a e ka mo go bona ba nagana karabo ya gone e tshwere ke dilo tše di boletseng ke ba profeta ba se ka di kutulela yana ka mo go bona ba nagano ba setse bo ba re ba profeta ba go boletse gore o tlo utuloga ba le o tlo utuloga jwang jwale bebele re ka baka la a ba kutse taba ya bona e thoma ka ba profeta e re a ba thoma ka moshe a ba bontšha mara a ba kutsa ka kutullo ya Jesu Kriste mara Jesu Kriste e be e le ene
Bibele ne ba sa motse e re matwa bona a shirela Jesu Kriste a botsa batho ka butullo ya hae ena ga o bolela ka batho ba ba tsamaile yena 3.5 years ba ija le yena ba phela le yena ba mo dukudukile mo gohle jwale ge le le bo bola e butuletse ka lona le ile la palela ba ba moning ka mahlo o tlo wena se mo mone ka mahlo jwale a re tsona ga re tlo ikutula wena o nagana o tlo dira iso mme bona le kgopolonya le mo ya gago ya special so ya re tlo dira mara a re lebelele go ka mokgwa mangwe le go tlo dira amen jwale ge yo e bala go bala mo ngwala Marcos chapter 16 verse 11 le verse 12 re tla re gona go itshwara bana ba modimo se ke rata go se ke re ge tlo thoma ke ba re sa le ka go aga taba ya na bana ba modimo ba tsebo re ge re stadisa kutula Jesu Kriste ro nya kana le inka mona se ka yo ba gore ke mathene no go le intuition di re bona mara ba lona ge e ka tswalla ka itse bana jwale ge re bala mo ngwala Marcos Mark chapter 16 verse 11 and verse 12 and then o tlo go re Bibele e reng ni bona le ba botswa gore o apeng le gore o bone ke yena Maria ba se dumele ka morago a ipona ja go ba babedi ba bona ba le tsileng ba ya mashimong aka le bopo le a le go ka lona aka le bopo ya aka le bopo le a le go ka lona ile le leshi le amuka ro dile ke ena Jesu Kriste mara le bopo le a tleng that's why le kule ke the how ge go le ka kutula Jesu Kriste mo di kerekeng ke ntwe ke monna ola a tlile a tsa ka makamora ga re ntebeleleng bona monna di atla di matshuba go ba o tlo dira gore ba se nyu ba kwishele bopo kare banna ba utlile ka le bopo le ne ba sa bona ne ba nyaka ba re bole ba nyaka le bopo le la ba le tseba la wa go belega ke Maria ba re Bibele re go aka ena mara itse ka le bopo le ne ba le nyaka jwale ke ge a ipolela ka mara bona ke ba sa tsore ke ene go fitlela go mafelelo gore a ba tshwamelana ka re o ka se mo tsebe ka matlo o sone mo tsebe go ka di prophet ba a ba bontsha gore na Bibele e reng gore ba ile ba palla go tseba taba ya Jesu Kriste o tlo lopolla mmusho wa Israel a se fei ino ba ka ba la se tsebe di prophet ba ile ba itiela yona ka mokgwa o mongwe yena a tla ka mokgwa Bibele be ntse moletse ka re ge ba thoma mogana ba kwele motse bana ba Israel wa moganne ene mo la boletse ra ke atla go ba bang ke go ba Israel ba expect a ba lopulenti wa mogana khantse ge ba mogana o ba tlogela o thoma go shuma le ba ditšha le tsara bana ba modimo so dispensation ya change well ga tsotlela a tswela pele le ba loro ke ba redemption a lopuli Israel la ka moka wa tseba a yo go gola go tle wa tsele ba priester ba le wa tseba ba di phula no o ba tja ba ele bana ba ha ka as everybody wa Israel o ne le mo Israel ba bona le ka mara batho ba re message a se batho ka moka ba re message ba le message o sone o kwishishe eno ska le belela modimo ka wa tsa kereke mo phara ba kereke ya message because modimo o ka mara le ntula and ge o ka ba le ba batho mo gatela go thu that is why re fela re botsa bana ba modimo wa tsa o ka tsamaya wa ilo eta wa bona ke dingwe ke di bone kwa na le jula modimo le change just because moruti o mongwe o tshomile o dumela le dingwe just because preacher o tshomile o dumela le dingwe wa itse message o poba ta give you message a se go boleta le nne o ba o kwetsa o le boleta o tsore yena o letsa fadika se message go ene aga ipitsa message aga fara spoken word mar a etsa le message because message go fela tsona o so ntse o dira batho ba o tshwana amen that's why a re dumele ngwana modimo a ka no go ka go kega ba ba ngibila ba go ke batho ba message ba go ka ke everything e beng gona e ba e yoring Jesu o ntle kwa anything you know kule na ja phuluso so kule ba rona se kule ba tletse mo ba rona le ntwe tla ngwana modimo mpotso rena ge modimo a boletse a go ne ka tsele mo ka go phuluso mo metleng ya bofelo ntle le gore ke romele Elia ke tlo la tlhalefatse ka monga la dimela jwale wena go ne le nnyeng o e bona ka re ka lekana le Elia ka moggo o di le ba message kora that's why bona le bona batho ba le ba dikereke ba ya ba tsia mo ba bona ka re ba ka tsia rona then ba fela ba ya go dikereke ba rara le jo ba dilo tseo still ba ba ra ba di tsia ka matabo jona a di fetole batho ba ba dikinga mo kereke no di no godisa dikereke ka ba dira di ba bantsi le tsara bana ba mo jwale kena o ikutuletse mo bona ka o dirang ka go ba tsibisa kora ba bontsha ka moso bona
gape Mesia gore Mesia ke Mesia Christ o tlo dula ka tsela e ka tsela e le o tlo bolawa ene tse le no ba botse o tlo bolawa ba tsoga le tla bra mara ntwe ke le ba tshirele because go ne ka mkhone ba monyaka ka o aswari o tsoga ka le tla bra a tsome pila lo go le Israel wa ka mkhoba nyaka a lo go le Israel tare mola feditse a ka lo tlhokofala tsoga ka le tla bra mara ga ile lo tlhokofala and then o tlo le go be bo ntšha ile ntwa go topa dilo ka moka ba bona rawo yo le tsela di padi yo Jesu Christ ga re tlo ikutula mo kereke batho ba bantsi ba le tša ga a ba mmone ka maga gore ka bela o tla idia motlaba ka tlo ya batho wa tsala tsa batho ba la ikutula mo bona ke nna wa o le fela sefapano no wa e dira ge re bolela jwa mara o tsata gore batho ba tsebana le bopola tlotswang ka lona ke lele ka bebele ga ya go bale e be le yena a le ka le bopole le jwa ge re no bolela ka taba ya kutula Jesu Christ ka mara di phutego o squas expecta mujuta no mujuta ke mmele o tlileng yena se mujuta kwa thoma gona jwa go sentse re bolela ka go tula ga Jesu Christ re bolela ka eng o squana na yo ba go thathulela ka monna no munno taba tsa re di kwile mara pele a ba motho o ba nona le sa ba le sona jwale re ya mo mangwalong ke go re ba le ngwala John chapter 14 re establish a thought bana ba modimo ke re the identified revelation jwale o tseba jwa gore ntwe ke kutullo ya nako o tseba jwa gore ke ka mo go Christ a ikutulang ka ona mo kerekeng ge o sa tsebe o shumisa le bopomang gore a ikutulle amen. John chapter 14 verse 16 to verse 20 bana ba modimo and then le no re ba la yona pao re ne go bya mothewa the how nna di go gopela tate a tolenia modwedi e mongwe gore a tle a bule le lena go isha go sa felego ke moya wa tereso o le fase le sa kgone go amogela ka go bane le sa o bone mme le sa o tseba lena mo mmele a o tseba ka ge o dutse go lena mme o tlo ba ka o lena nka se ke ka le tlogela la ba ditšhuana ke tla go lena o šetše lebakanyana mme lefase le ka se tlwele mpona ge e le lena le tlo mpona gobane ke a phela mme le lena le tlo phela motlang oo ke mo le tlogo lemoga ge ke le mo go tate ge lena le le mo go nna mme nna ke le mo go lena e a nago le melao yaka mme a e lotola ke yena a nthatago mme a nthatago o tlo ratwa ke tate le nna ke tlo morata ka e bona tša go yena amen. A re fitlha mo verse 23 brother Swift 23 yes Judasi e sego Iskariota a mmotšiša a re morena molato keng ge o tlo e bona tša go rena e sego go lefase Jesu a fetola a re ge motho a nthata o tlo lotola lentšu laka le tate o tlo morata gomme re tlo tla go yena ra mo dira madulo amen. Le a kwa bana ba modimo amen bona o ba botsa taba o ba botsa gore le tsebo le ke a sepela amen and then ke sepelana ke tlo le romela another comforter ke tlo le romela mohumutši o mongwe amen ke le romela molwedi o mongwe hallelujah then yena o tlo ba le dinago ya ka go sa feleng amen right o ba botse gore o ba romela another gore o kwa ala ka re go tla o mongwe amen then ga a fitlha mola go verse 17 o re ke yena moya wa theretšo o lefase le sa kgone go mo amogela amen because le sa kgone go mmona yeah e re le go mo tseba ga le mo tsebe fela lena le a mo tseba ba tseba mang ba tseba yena o ammitša ke another comforter amen ba tseba ola o mongwe jalo go kwala ka re go na le o mongwe gape o re mara lena le a mo tseba yena o ke bolang ka yena le a mo tseba and then o re ka gore o dutse le lena mme o tlo tla a dula ka gare go lena amen o a tlotlang a ba le kereke go ya go ile to the end wa ka le gola Matthew 28 tsebang ke tlo ba le nna ka bofelo ba lefase ba re o ba botsa gore no go na le o mongwe ka mo o re ke another mara o kwa le bala re fetsa go bala le ngwana la Marcos chapter 16 bebele o tlile mo go bala ali in another form amen ale ka le bupo le le bele go ka lebella wa ikutulang wa lebella lola wa go thutse fapana ka re banna ba babedi ba practicana manke ma mara go tsike the same man o dile o tshintse le boko bele ge re bolela ka kutula Jesu Christ ke no le tsheke gore Jesu Christ ga ikutulla o dirile go na le bopo le ba mo tsibile ka lona la mathomo ga ikutulla a setla ka lona
la mathomo a tla ka le lengwe mara ya ba re ba sone ba mo tsebe go ka diprofeto na le bopo le a tlotlang ka lona ke le lefe gore so le o identify revelation ya re e tlotla mo kerekeng yo tla ka le bopo mang go tla be go direrileng go tshwana gore kutullo ye Jesu Kriste a boletseng e tlile jwale o tswela pele o re I will not leave you comfortless nka se ke ka le tlogela le sena khomotso I will come to you mara o ka re mola wa bolela go tla o mongwe o re ai jwale wa kwa re ke ena gabedi mara a etla e se ka le bopo la nama jwale re bolela ka the revelation of Jesus Christ a ikutulla a re bolele ka monna di tla dimatshoba a sepela mo ara batho ba tseba ka mara di kereke a etsa kokota ka mo re ba re pastor ya ka mo ke mang a re ke nna Bebele o re o tlotla a le in another way of a comfort ke mohumutsi wa le bopole mara o re ke ene o re e tla be le nna and then o re go shetse le bakanyana lefatshe le ka se ke la mpona okay fele le le mpona ba le ke a phela le la le tlo phela a re ka le tšatši le le tlo ikutullang ka lona le tlo le mo ntse nna ke mo tate le na le mo nna nna ke ka mo a re ga leng wa ba botsa rona o ikutula a le ko kae ka mo gare ga bona ba re bolela ka the revelation of Jesus Christ na go ngwe re ka no le ka go ngwala mo boteng wa tlo mona na gore dilo tse di la tsa go Asia ba dilo tsa go Branham Tabernacle wana modimo le tlo bolela ka tsone di ka mara gore ge mo go tswa tsone tlhalosang a re tlhalose ntwe ngwe se e leng go ngwe tlhalosa ntwe leng ka mo gare ga gago because ke pleke ya tse picture o ya mo o re ke tlotla ke le nna mogumuti and then re ke tla ke tlo ba le nna wa ka o sa feleng and then mara le tore o ke bolela ke re o etla o dutile le na mara o tlotla ka mo gare ga tsela pele gore go se le bakanyana lefatshe le ka sempolo ge le nna le tlompana gobane ke a phela Judas a ba mmotsisi o fetsa go ba botsa Judas a re mara ke ka baka la eng o ikutula mo rena o sa ye go batho ba lefase kore o maketse mara kutullo ye nka le batho ba lefase Jesu a re tlo bona ke rena o nyaka go tseba mara go tla jwa gore batho ba lefase rena re ne le monna re mmona mara ba le ba se ka mmona jwale o le ka motsisiana go tsore gape mo ke yang a ko ema ko lebaleng mo kry-a mokresta ntebeletse le modira dibe ntebeletse ka moka ba re shule no ba lefase ba ka se mpone because o ile o ya kae a ilo ya mo ba mmona ka mane o ile ya go kae right jwale ke re ge re bolela ka the revelation of Jesus Christ bana ba modimo le sonye le lebelele ntho re bolela re ko kae a e ka wa ga burro wa rutang kudu e ka mara gore ge re bolela ka ntho re bolela ka wena re le ka go botsa ntho o ya mogetse o ibitsa ke phodiso ke eng ka mara ke yona kutullo ya Jesu Kriste a ile o tula e le monna a ena tsamaya a multiply the fish o ile o tula e le the spirit of truth o re ke tlo romala molodi o mongwe e le moya wa thereso now ora ge re bolela ka kutullo ya Jesu Kriste ke mo tlo le mo ntwe e go dira go dire lo tso di dira nje lo ka tshwanela wa tseba lona a go di dira is a spirit of truth a ile ba pelo ya go loka o identify ke mang wa dira dilo tse ka mara ha and then se re ya go gona mo se tse go thomo tsa ba re bolela ka the revelation of Jesus Christ a re bolele ka thuto ye nngwe ya special ya go tso re le ka go tlhalosa wena le bophelo ba gago ka gore dilo tse di dirang le tlo di dire well ka go no lebelela ga nyane sa e bolela ka go no lebelela ga nyane o lebelela mediro ya gago o gona go tseba rena ke mang ka mara amen o gona go tseba rena ke mang a dira dilo ge e le gore a o dire tsa modimo mara o tla servicing as far as re gona go lebelela ka matlho a re bone molato wa gago fele mara wena mongwe wa tseba lo tse o di dirang ka moara wa setona now a ke bolele ka go attenda service Jesu Kriste mediro ya gage e be se go attenda service fela e be se go dira metlholo e be e le go dira ntho engwe le engwe le ntho le e bolelang jale ge e le go na le mongwe a o dirile ntho jale o tshwanetse o tseba gore ka moara a gona leng kare ge e le yena ka mogare o tlo dira everything ba ge re ka the revelation of Jesus Christ gona motho o se kwa nyaka thuto e nngwe ya go tlhalosiwa tse ya go nyaka di-file go tseba di-notes le monna wa laptop ntho re bolela ka se modimo a se dirileng ka moara motho kare ore mokhumotsi o le monyaka motlhaleng nyaka lefatshe le ka se mpona mara ba ba tlo mpona ke ba ke o yang ka mogare jale a se wa bona re arolle ka thuto ye nngwe ya service e itseng ya kereke e itseng re bolela ka wena gore ntho modimo a re tlo e dira e a dira ka moara ga go nna
Case that you haven't received the revelation of Jesus Christ. Kimo ya holo. The Bible got the identified revelation. Scribe ya mora ya Paulo wasiba bar Jefferson's V. Wazo ikibibyo pata makakwa ralifika la Yesu. Uruja ga revelation. Asuma te picture ya holo. Ore kitagamo ha. Amen. Yalo ola ha bishop why Jesus Christ le fasi le samoni bonaba mon. I don't know. Kwishisha wena. Yeah. Kilo reach for mo because the Retomile says the revelation of Jesus Christ in the Gentile churches. Usoni uyibisho king into a revelang otoma omrao kwa in the Gentile churches it like in ukita mona gore limoyo and in this Gentile church we gudu la jwang atere le bopole le aloko kai and oring iring gutulo yo ge motho akara wena no ke tlo utlishitsa ke tlo romela parcel. Sama tomo so ntukusho na parcel e tla kae ka gara wena no ke tlo romela ka post wa tseba ro ka ka ke tlo romela ngwana ke tlo kur o so tlo tsore e tla jwa gore ge e tsela o tsore ka di parela o ka no krelo ro bona le tshimo le wa go bana no go romela tse wa romela bela mare yeo e tsebitshwela ya special ke ya o tla ka post yo la o tlo go ka ntwe mo le go na ge o ka le tsheka mo ka tsoka a se o ifiwa. Yo le causa de revelation ya Jesus Christ iya ngwana le diputsa o di butori ke ata yo le go tla re eme ka moka ba re nna ka revelation go lebelelwa ka mo ka mara revelation ya ona ke what he comes and do and does in your life ka mo ha yo le wena quality ya mo go rapela modimo ka ona ka mo gano o dira ka ona ka mo go iphanna ba tlhokomela dilo modimo ba ka mo sa tlhokomela o jo ntse o re ke mang a dira letse ka mara ka wena o tshotse o reflection of something. Amen. Isn't tuto ya kere ge o sa change ngwana modimo o sa le tala ka mohare ga wena wa mo la revelation wena o attend the service ya message ko di why mara wena a o ya kry revelation Jesus Christ se ne go ka o se ka tlhaka ntse dilo o ka re di go di go gole tse di mo tse di se di bona ga lore Jesus Christ o di utula le go kae ga fetsa go utula ka mara a ngwana modimo le ba bang ba tlo bona Kristo ka mo wena aba mone ka ba la motho mo o ba botsa ba gona go bona mmereko o dirwa mona and a o ile ka rona go ba bontsha wa kra ona le batho ba ba sa sokolwang wa kra o actor so ka gona batho ba gona o actor wa kra actor ba bontsha gape mo nna gape la dira so o no dira ka gona le ba ba se dumela ge ba se ne wa tshirura mo o wela ko me gonya ha at the revelation of Jesus Christ. Amen. No, then more rosale usale ka mo ara serete sa tibi mo wena o tsena kereke mara Jesus Christ a re tlo itira ka mara dipelo a itse re ka mo wena o attenda ko ba bolela ka ditšeo mara wena a o nna yo ka re ge ke bona le yone o motho o bolela jela ka Paulos mara a ke pelletse le ngwana and at that day le tšatši le kutulo ye a tlo itira more at aromating the other comforter. And at that day, verse 20, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Amen. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and manifest myself to him. Keep personal. Ke bolela ka Jesus Christ a ikutula mo wena a re ge bruru a o rerela no bruru o anegela ka mo modimanya ka go dira mara se o ka go anegela modimo wa dira no a idile ke bruru ge Jesus Christ a o le ka personal mara o pele ga I will must manifest myself to him o yena o tla ke tseba ka mo wena mara jwang o tseba lo ke yena di tseba tsa mo wena o tla bola pela ga go tsora ka matsoba o tla o re go tsena ka mogare jale go nyego tswa modimo tla kana le batho ka o tla le bona ka mogare ga bo go tsana le ge le ka mo prophet ge mo prophet a re mo prophet a bona Paul mo prophet a tseiwa e shoko le godimo o ile jwa le godimo monna simple mo prophet o bolela gore o be mo prophet o sentse your subconscious mind and your mind di be together. Dilo tšeo di ka mokae a di kodimo di ka marago o mmele wo gore o bona ka mogare ga gago to be very specific ka mogare a pelo ya gago inside of your human heart go na le
the space se le a sena selo physically le ba ka o dira operation here your spirit se dula ka marapelo ya wa tsana ngwana mo ba go gore ka ga re tsela ka pelo ka pelo a re no ra o pompa ma no ra gona ka marapelo go na le lefelo la semoya ke mo spirit sa se le ngwana ke mo your soul le ngwana vale go so then this is your spirit. Then come on, is your soul. Dilo tse go dina ka di ko kae di dula ka kae physically ka maramoto ye ke mmele mo di mamelo ka rapelo ya gona le spirit and gona le the soul. Well, go on lebelela between the spirit and the soul gona le layer e mo ba bitsa ke the mind. Isimbyo kelelo. Not the brain, the mind. That's why Bible shatoang kelelo. Mchapala abari nchapi okolo kele bobo bara this thing. Yo ona ikamu araha. Ikamu. Well, how is the party in a kefe muharu in a kefe kule ikalkilo chepe. Well, he in a kefe nikamu kwa na bombi. Akibolezo. Kilo party kilikawa illustrator kilo party mwe kama haraso ulo le kwato ikishanya ke mind mara mind wa go tsentse so lo moha gore ke gone o demonstrate for that ka lo ya ka mantle go tsumile o phafuile le tse tlhabile ke yone shuma go bona gona go lo shile ke go shuma se this is the mind go robala o switcha o tsaya go utima se we switch from this mind to the inside here. So le profeta o nna mo di mo rutwa gore o bone polo lo tse prediction di khumana your subconscious mind le your conscious mind gore di so di batlamelana gore o gone go bona polo o gone go lora o butsi matla ore mo gona are bolela ge mo profeta a re bone mo di mo kae his mind ka o bona a vision ka your mind so o bona modimo ka your mind wa itshwara jwa ga ba modimo o kopana le wena o ska monyaka ka mo classroom ska monyaka ka mara notes tjana a bele ke ka mo modimo go ya in your heart but in your mind amen le swara ke right jwana ge Jesu Kristo wa igutulla a re ke tlatla go wena o ya go kae o ya mo o ya right here le swara ka mo ga re ga well ge re ka mo ka re botsana message re fetsa go dira re botsana message o moso ke sister o tla sebisa message o ke rile meriso re boletse le yena mo tsebe ke gona wa re tsena o tla ya ke crime o ke reka le o tlalsetsa mo ai re o sukulugile re ndula mo ke Jesu Christ a ka dula mo o control the whole thing o ka se mo tlhalosetsa ditse ka mogala because o tswe control tower ka mogala mara go bona gone a gone selo ka mogala wena wa tenda keng ba ka mogala a una ke re bona ka the revelation of Jesus Christ for how do you identify revelation a re tsebo e ntsi ya re bo broma draw wa re gona go draw di soul lo tsheka mo yeo di drawing ka mo ntle mara mo e dira ga gona ke mo ke ka mo ga gago and go le dire le ka bona ga bophelo ba go fetoga ka re ga e dira ke yena le ka mo ga a re ge motho a ka kwa mantwa nna di tsotla ka ipona ga tsa mo go yena wela a se wa bona nna ke go botsa ke le mo ntle mo ka tsone ka mara ke motho le nna ke sentse Jesu a tsone ka mara but the revelation of Jesus Christ to the Gentile church ages or to the Gentile churches a re bole ka tutu ya special ya dikereke tsa message re bolela ka gona le batho gore phela so re tiele tsa so gona le ba bangwe ba dotla mo servicing ba kwa ba boela ga gona le ba bangwe literally le godimo le dira something ka mo gare ga bo ke bone batho ba ba itse the bride of Christ that's why amen jwale ge re bolela ka the revelation of Jesus Christ to the Gentile churches. Re ra ka mantswe mo re lebelela batho ka re ke mo Jesus Christ a itutula ona the revelation of Jesus Christ to the Ephesian churches re lebelela batho ba nako ya Efeso ro lebelela na ba fetule jwang from bophelo ba motho wa Efeso ba mohuta o moshile wa batho
ke yona revelation of Jesus Christ ga ikutula we bona ga mo wena ene o tlo dira mediro ya that's why ke o ikutula jwang ene o reng ga ikutula o reng ka re motho a re tlo roma phasala o tsone o tsore itla jwa mara sona ba re tla ka trend the next thing tsone o ibulose gore ke eng ka mo ska yo ba ro go ne revelation of Jesus Christ e reng mo ne tshwara ke le khweditse jwa mo profeta o tlile mo nako o re file revelation ke eng revelation a se thuto e nngwe revelation ke matla a modimo a dirang ka mara motho jwale wena re bolela so o shite o tseba ska ba tla o tshwana o a ke ka le wa tswa rena le di dirang ke ta modimo ba tsa modimo ge se tsa modimo ngwana modimo ta ba sa nyaka selon iyo ba ga botsutu ya bona gale le wena wa e bona rawa nna ke rapela ke ana go ba tsenda you are welcome. Ya ukina na studio ra bela sona. But he re bolela ka tseba modimo o gole bodi le tlo modimo a dirang. Because ro botsa dilo ka montle. O ne ana le godimo le lengwe le modimo a se a le bolele. Mola modimo a bolela dilo tsa lore wa di dira o di dira ka mara. Jwale a o ya go fetoga ka mogare o ya go dipeta le nna montle mo re tlhalosetse o re botse. Mara ge modimo a dile something ka mogare you got to tell you modimo a bolela. All right? Amen. So, are tswele pele. Jwale ba bantsi ba itse revelation ka gopulo ya motho. Ba itse revelation ke brother Branham a etla a bontsha gore ke be ke le go thabeng go a tswelela mangelo ya fofaso. That thing you go internet ngwana modimo. Anybody wa ebala di ditaba ke di ebala mara wa ba sa sukuro because go ne le revelation at personal level. Yeah. Jwale ge ke re ra jwale ge ka ra se e leng kutulo ya modimo a se go na le revelation mo ke gasha revelation ke gasha thuto ka revelation mara revelation ke ge yena e dira bale ge moredi a feta o bolela ka montle ka mo go na le wa se ka go tlhatholla le yona ka mo pelong go tsona le ge teacher e ruta batho ba feile ba rutile jwale ge le tla modimo la nnete le rerwa a se re pile ra batho bao ba sore revelation go na le ntwe se di dira ka mara bona ke gona e tshwaba ba revelation of Jesus Christ to those people. Ke ntwe e dira motho a sore spoken with a khetse tja dinakang a tlogoletse dingwe ka mo ke lack of revelation o bereka ka gopulo mara ge nke a utulela le ntule that's why bebele anointing tlotlo ye linga botlotlo bo linga molena ke bona go tlo le rutang. The Holy Ghost is a teacher. That is just the one part of it. Says the Holy Ghost, tell you to Amu. Ye na di tie ka mara hao. A rute tsona Bibele they shall all be taught of God. Ka mo ka ba tlo ba rute ke modimo. Modimo o ruta ka mo pelong. Bele tso fala o itara o ngani na le pelo le mo meeting. A o mo meeting. A bo tsonga le meeting. Ongana modimo go dira because le ntula modimo le bolela le wena bale yena o ruta le ka mogare jalo o reason le yena le ge nna sa nkara le mara wa reason then o tora mo nna are dile ka ka bar murele re bone ni o bonye go mona jwa o bona through this channel so ge le ka the identified revelation be ke no ra bana ba modimo go lebelela rare kutule ya Jesu Kristo go phutho ya ba Efeso o swa lebella di drawing dilo tse ntšintši lebelela maphelo a banna gore o dirileng o ile a tsena ka ra banna ba fetoga ro lebella dinako ge re fita mo revelation of Jesus Christ to the last church age a se ntho tlo e balang eo yo e bala buka a ke se ko ena so go fetoga o ka a re tlo gone go fa history ya revelation of Jesus Christ in the re tlo gone go ruta ka gore o swantse o beile. That's why Jesus Christ ge motho gore ke tle go gone go dira taba ya revelation ge motho a e kwa ditano tsa ka di boloka ke gona a nthata ge motho a nthata nna ditlotla ka e bona ka tsa go yena e thoma pele ka go kwa le ntula modimo go le amogela mo le go galang mo le go kukang o kuke ge le ntula modimo le ra wena le ngwana modimo o na le madi o ska dula wa botsa modimo ra ke na madi ge le dula modimo le go ja modimo tsitseng wa gore gone go fenya o ska dula mara ke na gone go fenya jwale o ngangisha se modimo o botsa ro dira ka mo ba si dumbe go feta o dira na motho o boletseng twe o tlo feta dithero tsa rona ka moka a tla mo wena a dira ntho e boletseng mara o dira personal a re le bruro a se le rere bruro le rere la ka nao yeo ke ge o latela di commandments
go re ga le botsang go nna ka ta ka di commandments ya morena o morena o re lena la di le peta o di tia go la le yena wa tla go le preacher re ra mola re la batho ba tletse mara e peta o re la batho ba ba tletseng go na le modimo ka marapelo tsa batho wa rutang batho. That is the revelation of Jesus Christ. A go botsa re ntshele bola ke motho le ke yaka ntshele bola la mona gala wena wa bona go sola mo lukisa ntwe bara ke nna re bolela re sa tsebe go le motho o tswetse ke nkae re no feta re bolela ba ka le tula modimo mara go ne se a ikutula ya go ke kutula ele moya mo kgetho ya moya mo kgetho o bolela jwa le motho ka moya o bolela le ya through the channels of your thoughts. Amen. Go no tso wa rapela wa ganelela rapelisa mokeka o nya go dira tsebe o expect modimo o bolela wena jwa o nya ka dire o nya go no kwa voice e tswa somewhere go ntle kwa a bele ke ka mokgwa ke le re revelation a re ipuso re bolela ka eng gore se ka re bolela re ya le revelation wa kra re ga re dire di notes ka noting tsa gole so o kro no ba go efeso le ya kwa o ra go nana le tsa go efeso ga no tsona re no ra wena re bona vale o ba tshintshile ge di ka mola di sia go wena se ntse bona ba mo di tshore bolelang a re le ka re akesa ntwe is the truth. You are not the core ya your message ke message go you must change you can't make a you must change and o change again o change dilo jo di bala o change dilo jo di mutwa o change dilo jo di kwa wa iswa and di se jo di change di tlise tlhago ya modimo tla mo batho ba lebella ba sa bona wena la iswa bana ba modimo jwale are le ke go ishanyana mo lo maybe ka you cut some things because ke bona na bela na pile mo ka mo are mo Galatians maybe le ka tswa la ka ngwana le bana ba modimo so le tshwara re ka revelation bola kae re bolela ka se se di se go fetola gore ge o lebella revelation o sentse o ipono what you must be ge re ka revelation a re bolela ka thuto ya special ye e sa tsebe ke ba zalwane le masio le maditero re bolela ka ntho wena o sentse o be yona e se mo o ithute ka dilo o di bogetse o sa fetola because kama ara le dile gona le matla a go re kuka mo re palelwang gona le matla a go re fa go gona ke dintsi di tla go feta tse ka go dinagana gona le matla gona le dintsi di challenge motho but Jesus Christ o nya go di dira mara prerequisite gore pele a dira dilo tseo e kwalintso ge o ntata o buluka lentso la ka ke ya ke le ga sa se ka bala a o buluke lentso Evangelia chapter 1. So re Christa le ka mara ha. Ke ba re o receive the revelation of Jesus Christ. But ge ba nna ba le nna ba nya ka monna. Ba nya ka monna ba re go bona the Lord Jesus Christ. A bolela le bona ba sa tlo ke yena because o tsere le bopole ba se ne ba sa expect to tlo tla ka lona. Jwale le wena ge o bona go ka go bolela ka message but the end time message una gana ntongwe mara the end time message re le bolela go tla ga Jesu Kriste mo kerekeng mo motli ya bofelo mo profeta bolela re di kereke di mogane di mo ka tlhana le yena go ka because le ntse le re bolela from the pulpit a se ba le amogele then le ba di preacher ka bona tsa tsoma compromise ka bona no gape o re raso batho ba kereke a fela mo and kereke tse di kalo go tsoma ga Jesu Kriste Jesu a le di numbers Jesu nya ka quality amen a di numbers ibile a se nya ka batho ba ba fiu o nya ka quality that's why so ge batho ba sa tlana le ge ba ka tlala le ge wa ka ba fiu that thing doesn't say anything e thoma go bolela se se bolela gore ba dira nge ntwe ka ntwe ya mo dipelo ke yena a bolela le batho mo dipelo go tsona le motho a sekolo wa ke re o botsa batho ba tletse ge motho a emella le go lebetse a se ka ba la re o mo convince go na le ntho ka mogare ga ya mmotsa tsa mo yona le same thing e tshwele le yena ke yona se nye mo tsamaise tsele ka moka e tsama mo la kisha mangine mo la kisha lo ka moka mo ke yona the same thing mara batho ba bile go sekolo ba se no tsena ka mara molaetsa batho mo tsebana le batho mo molaetsa le dipreacher tse matla a ba se tshele the inside thing ba tshele ka monna e mo molapeng le ga bolela le tlo a se ta molaetsa ba ka ba o ba fa di license bururu mo so bia botse man o tla tsama pele le batho ba tlhotsa go thata ba se dire le botse alright jwale o thomi o tlhola modimo jwale o thomi o la tsala motho that is why Bible arna ere le songe le leko le meboya ge ke ema mo pela lena ke le ngwana wa lena ke le rere ala sono tšantong le mo ke bolela ka re bolela ke buru wa boleng
go sone go be le ntwengwe ka mara lena ye le botsa motho le go lela tsona ra bolele tsona le ge nka bala buka tseo se o di bale ge go na le something ka mara a hao a dina ge ile modimo ka mara o tlo go botsa tsela di bolelang a go ne le buka ka e di bolelang wa itshwara ke ka mogo re bolelang ka borapedi ba Jesu Kriste ge re bolela ka mo Kriste mo metlhego go bolela ka ntwe da sa ke bana ba modimo dilo tse dingwe tse re tlola mo gare matara a nyaka a mantsi a ka mo gare bothata ba motho gore kgopolo ya motho e tletse naga e kitima ko modimo a sa o bolele ene ga feta o tlala le naga ka kgopolo ya go fitlha mongwe wa jema because o tlo nyaka modimo ko modimo a sebeng gona o motho ba je mo kgauswi ba bolela ka God in simplicity modimo bonolo bo bofe tsona le tse di fela di feta mo kgopolo ya ga tselo wa di kwa ke tsa ga modimo ke eng o no dutse le ka ga something se bolela ka mokgwa wa modimo ka marapelo ya rapetša ngwaneng Amen. re dutse o thabile wa ka ntho motho o tlo mo lebalela neng o nagana ke eng ke kgopolo ya jwang e ka sebe ntho it's the Holy Ghost jale ge o ka ithuta go latela modimo wa bolela a le ka mogara o tlo thoma o kuja molaete ko mafelong that's why bona batho ba ntši ba kgona go gakanega ge moreri o mongwe a etla dira letudi dikgolo ba bontšha tse ke di-trumpet tse ke di-seals tse ke di-biles gore a bolele di dikgolo tsa bebele ba koka no dilo tseo ka moka tsone ngwana morena go ka di lebelela action ya mathomotomo ke wena ge o ka loka kamo a gone ntho e mongwe ntle mo le ka ba go ya mamobila go kgatsamisa no ayo right Magalatia chapter 1 a re baleng from verse ke gopela go dira so ke tswalela ka lengwalo le so ke dumela bana ba modimo la e latela gore na ge re bolela ka kutula Jesu Kriste re bolela ka eng right verse a re ka verse 11 re fitlhe ka verse 17 bana beso ke le eletša gore e bangwe ke ye ebile thoke nna ga e ka mokgwa wa batho le gona ga nka ka e fiwa ke motho ga nka ka e rutwa ke motho ke rutuletswe ke Jesu Kriste alright o re re ka ba a utuletse ke Jesu Kriste amen bjale o itse re kae Paulos ga thoma sekolo o tlhakane ka di Jesu ka Paulos a se a be morutwana ba Jesu a latela Jesu ene Jesu Kriste sa la tsamaile e le Jesu wa mmele wa bjala ke mare a senke a bole mamotlale a senke a bole jwale ga re yena o fite ke Jesu o tlhakane ka le Jesu ka ke revelation o ikreile ka monna wa go tla Jesu a sego mo lefatshe mo bathong mara a yo tlhakana le Jesu Kriste ka revelation bjalo ene monna o ba ka tla ka perana le banna ba bangwe go ba le ntwe mo e dirang ka mo gare ga ya bona ke ena e re a re ka bona eng ka phadimela ke seetša banna ba ne ba le mola gone ntho ba ikweleng a gone ntho ba e boneng di bone ke ena di lete because a di bona ka matlho wa o di bone ka motho wa ka mogare pele ge re ka go sokologa re bolela ka ntho ya ka mogare ge ba disa personal experience ngwana modimo a personal experience to a level ye ge motho a re ke kgopisegile ke ntho engwe ka mogare wa itseba and e mo dule botse le ga ka re ke dula fatshe ke kore e no mo fetla because ke leemo le ka mogare ba ge motho a re mbona teng a re bolele ka ge o le ka go nagana ke a thing that is real ka mokgwa no kwa motho a re ke kwele se go baka kwa se ke ntho e dira e no ba a e dire mo nameng e dira right in the soul but ge e thoma go dira in your soul wa ekwa ape jwale e kgole go feta jela tse dingwe o thoma go ke kwa re dipu fita ko kae e go betsile ko o tshwanetseng wa bona alright a re theogele yona re eme mo verse 12 ne alright verse 13 gobane tša bophelo bja ka ke sa ya le sefuta lekweng tša mola ke sa tlhomarela phuthego ya modimo ke galefile ke šutla ke phala dithaka tša setšhaba sa gešo ka tša sefuta ke le mogale wa go phegelela mekgwa ye re ineilwego ke botata wešo gomme modimo e a nkgethilego mola ke sa tlo belegwa a ikgatlhelwa ke bompitša ka kgaogelo ya gagwe a nkutullela morwa wa gagwe gore ke motsebatše ditšhabeng gomme nna ga nka ka eletšana le nama le madi ga nka ka ya Jerusalema go bao ba nthakilego pele go ba apostola ka ya Arabia ka buša ka boela Damasiko
abujela kwena tamasiko. Amen. Right. Ikwagetse. Re ke ba le mo verse 15 ke tshwere le yona ke gone go tswalla taba yaka. But when it pleased God, ke go kgatha modimo, who separated me from my mother's womb. Yena ile nkgetha ke sa le mmeleng wa mme, a nkgetha wo ke tlo shoma ka yena. And called me by his grace, ampita ka morao wa gagwe, to reveal his son in me. That's why to reveal his son. Most people know ankutulela morao. Well, I also read it. But most people he revealed the son in, not to me, in me. Yeah. But what you want to treat is only like something. Mara, for all way one. Mudimu unchire mu apostola Johani alitinga kwa mwancha kutula Jesus Christ. Ye adwe utula mu dikere yo wona na ke Jesus Christ ruta direka mu awa ke Jesus Christ atala mara batho dira dilwa le mara batho. Amen. Paulo zikoro ke phela esa le nna ke mang ke Christ le ka mona. Amen. Ai mu ba mu utulule in kamahari. Pero ge modimo a tsoma go khwatha ka mogare ngwana modimo o fetola bophelo ba. Pero ge le modimo ka mogare le jula modimo le bolelwa le jula modimo o le bala le jula modimo o lekwa. A gona re ka gona ona ntshana because modimo ke ena ke tsheleditse. And modimo ke ena go fetola. That's why what talk about ngwana modimo a be le an inside teacher. Ge re bolela ka the revelation of Jesus Christ. Re bolela ka se Jesus Christ a go ruta wena o so di o be sone. Seng se a go tlhalosetswa ka batho ba bang. Se wena o so di o be sone because revelation of Jesus Christ ke gore a ene mo inyakana le wena gona ke history ya batho ba o isa ka lotse. O isa ka go rapedi le go tlotla go botsa ka Paulo sa dira jwang, Johane a dira jwang, Jeremiah ba le botsa ka lotse. Ka le wena o na le lehemo. O ne tlo bala ka bo Jeremiah le batho ba ka mo ka di go nyaka go ka etsa batseng. Ha ke wena no le mo motswala go le gore a go nthuku ke go bala ka bona. Jole ba le ba bangwe ba ba special is because ba le go bala ka bona gore o gone go bona modimo tse Abraham wa weak a ikutula jwa mo yena ka mo fetola. Isn't all Abraham a bone monna o mongwe a tsena e bile a ija dijo mo lapela yeo ke another one. Mara ya nnete ke re a tsena ka mogare go no tshwanetse go ka lebelela brother a na le mpho a rapella balwetse a balwetse ba feta mo ba rapella wena o ditse faso sa lwa. That's the more wena no ba ditira ha, you know. Mara ge modimo a ka yena a fodisa batho mola a tšea le mo la mohlomong a ulwa le seo se tlhokang a se address jwale e bolela ntwe mo moya le motho a rapelelang ga go fona yena go na le ntwe e se bolela a yo bolela ka go bego matso motho o tsamele di doctor go ga kwa ona le ditlhare dinamelane kwa le di receipt le di what le di doctor's letter a lofa mmereko o ne le tsone o ne le experience ya ntse o ka mo ka tsone ba ga ema mola di fodile. Alo wa o tshaba ga re fodile today lena no motho na le ntwe ba tsa magara yona ye wena go sa tsamaya ka ra yona ya boima jwa go tswile na ga ema mola bona di tlhatsela aba le ga yo di tlhatsela mo wena ino ba go o tlo la tlhaditlhare so ya tlhasa sa flu isa eng sa go tlhola le mara mo ene is a big thing. The revelation of Jesus Christ ke ntho bana ba modimo ke tiragalo ye modimo a dira mara are ke re le lebelle gore modimo o dira jwa ka mara maphelo a batho ba bang. Ge re fetsa go ba bona go ba tshentshitse jwa go thoma go morago o tsebe re go njulwa jwale o a ke ba motho ke fetoga nga se go ba sona ge yo fika mona go yana o sonye go bona gore o sonye ba o le go ka jwa ka mo Kriste modimo a go tswa go nofatsa bana ba modimo re a leboga ka o jalo re tlo no imisa fa and then a re nne mshidi fatlho ja rena modimo wena motlhodi wa le go dimolelo fase le bitso le le matla la Kriste Jesu re a leboga. Ke le lentjula ga modimo wa ka le sa boletse go sia ka re go leboga a ke modimo wa ka go shibena go le tsia papa o le tise ja go le utula mora dipelo tsa ba kgetho ba gago modimo wa ka re tlogele go nyaka go ikokobetsa e se ka mokgwa mangwalo le tlogele go nyaka go ipabalela e se ka mokgwa go kgatla wena papa ke re thuse papa re gone go bula dipelo tsa rena le jula le bolele kgaleme le rute le re matlafate le re tise le re fetole re a kgopela jalo papa sa boleng jula tlo ya magaeng a borena tsamaya na go tseka botho tlhonofatsa o mongwe wa bana ba modimo ga ba tlileng fa o mo dire ka botho go sia ka boele ga ya sa tshwane a boele ga modimo ka ne le puso a bile a ne le maikemisetso modimo aka gore ka moka re gone go dira dilo ga botse wena o tlo gone go bona gala mo a rena re a dumela modimo ka ntjela ka la thereso e be se ntjela go no bolelwa fela bibele ya phela le wena wa phela le nna re a phela re a kgopela jalo ka botho tsohle tse re kgopela le re leboga
bitso le matla la Kriste Jesu morana wa rena sa tlotla Maria ga e tsamaya na re bolokele tsotlhe ka Kriste Jesu morana motho wa rena amen re ya le ba modimo a khutla a le tlhonofatse re fitlhile bofelo ba service ya rena so